cha sikuvotelanga ngisho ngabe ukhuluma into eyiqiniso kanjani sohlezi sithi uyabheda ngeke size sivume ukuthi phela usu-appointiwe ukuthi siphathe sicela usenzele lokhu nalokhu wena mawuthi usho leyo nto vele sizoyigxeka ngoba isho umuntu esingamvotelanga esithi asimfuni angazi ukuthi yini ezosiza masihlukene ngoba abantu abamhlophe bami ngenhle ukuthi mabeke babona umuntu ongathi ulandelwa abantu bamfaka imali ukuthi akavule iqembu lakhe kuze kuhlakazeke thina abantu yini angakhula amaqembu avulwa abelungu kukhula avulwa abantu abamnyama kuphela. Mfowethu nasi isimo lapha eSoweto owakho umbono ngiyazi ukuthi ayithinti kakhulu ingane umuntu bayishisele emotweni bayishisa yakhala yaziyathula luvela phunyo lingaka kubantu abantu base South Africa bonke laba benzele lwalunya ithini isimo masinje ngeke ngayibona izolo ntambama leyo nto iposter umfana ngambuza nje washo ukuthi ayinto uma ukhuluma ngale kutwenzeke angazi noma mabonenge mall mabhonya mall ekogoli denjalo imbi le yanto lento eyenzakalayo ngoba isikhombisela ukuthi futhi vele ngeke sisakwazi ukubekezelelana singabantu ubhlungu ke kunakho konke imboni ilwa nabantu bama-Uber umhlaba wonke kwi-South Africa yonke not lapha esekunalesigameko kuphela nala eThekwini zikhona lezo nkinga namanje into engayisho ekuqaleni o-Uber bayifikelanga bafika nathi thina abantu bemboni sesihlulekile ke manje ukuba controller sesihlulekile ukuthi sincuzisane nabo ngoba phela yithini esawuvumayo ukuthi akube khona u-Uber manje sesibone ngathi abantu laba bahamba ngo-Uber bathatha umsebenzi wethu abawuthathile umsebenzi wethu abantu bama-Uber banikwa yithina sithi sitshela ukuthi sizothola imali esheshayo sitshela ukuthi siqeda lento yama-meter tax kanti sizoyi-extend ukuthi ama-meter tax awabe ngaphezulu kwayo yonke into ekhona leyo nto vele ikutshela ukuthini asihlangene singabantu ngoba mhlambe kungcono kube ngoba phela ama-Uber akhona khona ngeke asashona ndawo le South Africa uyathanda uthanda akuwona Uber sekunamagama amaningi ahlukahlukene ama-apps nje afika ayasetshenziswayo yini singahlali nabo phansi abantu bama-Uber singabantu bembona ukuthi cha nansi imithetho ekufuna nisebenze ngayo mhlambe uright ukuthi singakubona ulayishe mhlambe abantu ababili not ukuthi kugcine sekuba nabantu mhlambe kuthiwa bawu7 kwi7 seat ngoba lokho sekukhomba ukuthini usuyalayisha usuyarenka nawe usuhamba nje nabantu kube ne-agreement nabo bangashayeki kakhulu nathi thina esinamakhumbi singashayeki kakhulu sihlangabezane ngokubonisana makukhona lekufuna kuvunyelwane khona ngezitafu kuvunyelwane ngezitafu ukuthi cha kulungile asibe nazo izitafu ezithathwa amakhumbi asibe nazo izitafu ezithathwa ama7 seat ngendlela ehlelekile kodwa le ayimfowethu kusazobhubha umhlaba la ngoba ekugcineni kwakho konke uyabona namhlanje ngibone ngathi kushiswe iquantum kusho ukuthi uyabona lapho sekulwani ke manje sekuyimpe serious ukuthi ulwa ama-Uber namakhumbi mawucabanga ke lento izogcina phi iyapi la iyakhona mangabe sithi ubuholi buthule bungakhulumi buthulela ukuthi bulinde ukuthi bukhulume mase kufebani uhulumeni yena mayengayixazulula lento ngoba phela uhulumeni uyena onamandla ukuyixazulula yonke lento uhulumeni engakwazi ukuthi uhulumeni mawukuthi ukuba khona kwama-Uber kwaba into wrong uhulumeni phela une-right yokuthi engayisisho ofa leyo app kuqalwe phansi yonke into mangukuthi amakhumbi iwona wrong une-right futhi ukuthi angihlale wavala ukuthi njengoba awavala ukuthi angathola ama-permit yikupha yini ahluleke ukuvala okunye yini akwazi ukuvala okunye. Hey wakhuluma mfowethu futhi ukhuluma iqiniso lilo kodwa ukuthi uyedwa umuntu onesixazululo makuthuli yena uthi akwenzakaleni ulindeni
Mfowethu mina ngangitshela ukuthi makuthiwa sekuzoba nohulumeni okubambisana ukhona ngempela umehluko ozoba khona. Mina ngiyibona kuyifanela nje sisahlele khona eXhaphozini behleli kulona ngifuna ukuqamba manga ngoba nokhulumayo ukhuluma ehleli phansi akekho okhuluma eyaphambili. Manje yabona ngathiwa wena Mbomvu ukhuluma into ezonyakazisa abantu funa wazi ukuthi after leyo nto kodwa kuzothiwa boshwa ngoba kuzothiwa ususudla amsusa violence emphakathini. Akubukeki ukuthi le violence oyisusa emphakathini ibisiza abani bilimaza abani. That's true. Leqiniso ayikho into ezokwenziwa ilelizwe esazosiza thina ngaphandle ngoba nayo ama drugs lawa adayiswayo ngeke angadayiswa ngeke bangawasupport ngoba phela makune inkomfa izona mali ezikwazi ukufika ziyo cash. I-drugs phela imali yakho ihlala icash angithi inkomfa ziyathengwa. Thoba bayasishaya la abakabani abaka TikTok masilibiza ngesingisi noma masilibiza ngesizulu sithi sidakamizwa. Thoba vele basivale basicishe singabe sisaqhubeka sikhuluma. Angithi ngoba phela sikhuluma ngento yabo abantu abakhulu manje ufuna siyihloniphe weNkulunkulu hayi ngabe sofanele sizihlame eSouth Africa bafowethu. Hayi asilutho impela. Afowethu asidede labanye abantu bakho. Siyabonga Mboma kaMqele ngiyabonga kakhulu bhuti. Ngiyabonga kakhulu ama-gift kubo bonke abantu siyabonga niphile soqhubeka sihlalela kwi-comment section silalela. Siyabonga. Bantu bakithi sihleli nenkinga asinaso isixazululo. Namhlanje besilalela insizwa isejele neseyibuyile ezabopheka ngendlela engekho right. Siqhubeke sithi kwavela inkinga yedakamizwa singenaso isixazululo sayo sizozama kodwa ukuthi sike sithole umuntu oyosilekelela from i-Department of Home Affairs ngithi uDeputy Minister uNjabulo Nzuza kuze sikwazi ukuthi sithole ukuthi leya department njengoba inkohlakalo ingaka khona sizule ethiwa eJimmiston kushare ama-office ase Home Affairs. Kungani uhulumeni wethu singabona abantu beboshwa abantu abanika abantu bangaphandle ubuzwe kungafanele nokunyeke okukhombisa inkohlakalo bakwethu siyaphinda sithi ukuthula makwande ayihlale phansi ibambe umthetho akuyona indlela yokulungisa isimo ukuchitheka kwegazi.